What's up, people? Johnny here again. Uh, I say kaiноgi su khar tawebo ko ma'am real estate kumba kogi katar inkhol kumba ke yonthok yonjan gi khar su aigonda khar layebo ko sigi se update kita tawjarake tawjabani hojik se property khar yon gado layebo ko ado yon gado se laibining balera kadi direct aigonda contact tawsin biro aduga koi direct mapu duga wari sanaraga koi कमाई माइन तवी खोले है डिटेल वारी सानरगा पाम यारगदी दum लेसन बि होबो काना गनी को प्रॉपर्टीज एकोना तरुक तरे लई हजिक से इम्फाल मनुंग गाक्तनी अदना लोर फबि यंबियो आई वीडियो डिटेल्स फजना हापसर रखे अदुगा सिगी टी कांटेक्ट तौबिनिंग बलेरगा एकोना डाइरेक्ट तौबिरो को लहजरे अहान बगी प्रॉपर्टी से सिंगजमई दने सिंगजमई गी मेन रोड टच ता याम फजावा प्रॉपर्टी अमा लई मासे 30 मुक पाए approximately ko ado phajana onthok nader ka budi chapcha bi do dui matung ina rate to lepak ka do ni ado hajiki approximately around 30 mu pae 30 je main road ta chu idoi ni ko ado ka chang bri yam sange 160 170 minus sange ado khoi singja mai pareng se around 9000 rupees per square feet minus chat le ko khoi som kan side ki se ado na price in my legani ado price negotiation ke to bining bal lega di dum direct on the contact to biro yam the commercial level property oigani aduga yom one sage su ke su kaide do main road touch the 9000 rupees the lega residential oina leibu di investment oidre go aduna commercial oining ba adi showroom gumba saning ba hospital macha amagumba saning ba clinic saning ba adi atopa any departmental store guma toning khotning ba haitare direct main road touch tani lei doise parking gyan da adum lambi park ni na nakan adum parking adum to ya gani commercial space mayam lei banks ke adum thangnana adum lei doini oil pump lei re nakan da ko yam loina post office ka se loina lei re walkable distance to loina ko aduna yam na mong ta property ni sigi se ado sigi se lobby ning lei ga di highway o singjamai dani main road ko aduga ani suba property se sisu singjamai dani sigisna mug residential property oi bako residential property se keno muk around point tara muki size ni point tara se kamai to ge sigi se family se kudong chada ba khrat lai re hanak se ko aduna athu bi da yam emergency gi oina yon ge do buni anaba yorok pagi ko kamai to ge da magi se main road tagi around 100 meters mukchangi lambi phajana park na lei khoi magi hek chang malai mi tu ki IVR touch sai tare ko IVR touch ni gate phajana pale sango yawi sumang yawi adagi yumjaw am yawre aduga mun maningi chak sangam su yam chaw ni yawi ko adu square feet se point around ti oi adu magi park pa se around 22 muk pa aduga sang ba se ma se 170 160 170 maina pa am ngani sorry sangam gani ko ado mai je on thok taseng na on thok na ra kan to budi ado chap chabi to dum matung ina to ko ni ado chora ko approximately ne ina hai se ko moi pata da di around point tara muk ti lei hai ko ado magi yum gi price yaujar roi hai extra in hapjar roi hai ko ado yam na hong bda main road tagi only 100 meters chang changa leiba mafam se only 2500 rupees ka teng dani ko ko gi singjamai da ai gi laikai mak ta dani ko aduna akoi ge yum yam naknare aina su phajana khangba imung ni aduna mapu ga direct wari sabi ge haraga di aduma ngon da contact toksin biro ko ado akoina tawjari basi property sales kuma tawja basi akoi marak ta third party ka naam tu yaude direct mapu ga dum una jahan ge कहता रहे अतोप ब्रोकर मार्क यावजे आई सामंग अदुम तौजबनी को अदना कहता रहे यामना जेन्युइन ओइना तौजबनी हाइतारे अदुगा प्लस अखोइना हाइजरइबा आइना हाइजरइबा प्रॉपर्टी सिंग फजना अखोइना वेरीफाई लोइ तौरबा मतुंगदा यामना क्लियर ओइना टाइटल लेरबा यामना क्लियर ओइना आदि लोन गुम्बा तोनजनदबा दगी अखोइगे बंधान गुम्बा थंबा पोट नतबा डायरेक्ट फजना क्लियर ओइरबा प्रॉपर्टी गाक्तनी को आइना हाइजरइसा अदना अखोइजु सिगी मतंग सिदा फजना थिकचरगा यारे हर कांद कोइना थाजरकमनी सिगी से खो अदना सि सिंगजमई की ओइनाम थिंगेल हाइदोनी को लेकाई से ओइनाम थिंगेल दनी अदना लेरक अखोगी लेरते चंग सुयारे ओकम लेकाई लेरते चंग सुयारे वाकम लेकाई दे चंग सुयारे लोइना फाउदोक नब लोइना याई को अदुगा मागी हेक लेरक तो ट्रक का चंग याबने मागी से को याम पाक फजना लइबनी अदो इमरजेंसी की योजबनी अदो पेमेंट से फुल पेमेंट तो बिदरगा सु हाफ म तो बिरगा कोन तो बिरगा सु दुम यागनी अदुगी ऑप्शन तो लेको कोई इमरजेंसी अराउंड 40 50 lakhs मुक तरका हाना लइबगिनी अदो अमदुना
kita ngangnaraga matam khara ngainara piba dum yagani ko ado sigi se loction bi ge haragadi yum se am pajana leire loction bi ge haragadi adum yagani sigi se ko aduga ahum subagi sisu yamna mong taba property ne akogi nagamapal gi kangjabi leirak to adugi hek machin du ne nganu ke ke myam yon bodo adagi hek machin mak tu da direct main road touch ti oide adu touch ka thangnaragum bani mamang le dukan masa ama kak lei adugi hek maning ne lei se ko aduga yamna mong taba property ni adu moi main road touch oide haja bai wani leirak hek machin de leirabani na adum any dukan phamaga sudum bazar ni yam commercial over area ni na ko dum dukan phambada adagi akoi anything business ama to matam yam nuai ga property ni hai tare ado mai se 1000 square feet ni yam kana di chawk de aina khanbada magi do around 25 mukti paang do mali ado sang bada ain khanbada 60 70 60 muka 60 di euro maro ko 50 admaina ga di sang do mali ko ado kenoni akoina dum building gum ma sajangra makha da go down dorga mathak ke clinic kum hang ko loina anything to yani natra makha da dum dukan shop ko grocery gum ke cheng hawai cheng pa ni yon ge haraga su am phajana mong ta ga da jaga ni showroom hangi su dum ya ga da jaga ni ko adum ira no ure hai tare sigi se nagampal se atai gi property yon bada around 15 to 20,000 square feet rupees per square feet ta dum adai hena yon basum yori ko adi pura bazaar ni na ado magi se yamna hong abada ko khoi gi 1000 square feet se 1 crore da ma yon thoken hai yamna emergency gi sisu emergency ni khudong cha da ba khar yaw ge ko aduna hana payment half payment gum tawraga su ani thongna payment ani thongna tawraga su kai de hai mo khoina ko aduna 50 tawraga adu square feet de rupees 10,000 rupees khaktang lak adoini sibo bodong kitang negotiation ya gani yamna tawjara ko aduna nagamapal kangjabi lerak machin makta da 10,000 rupees da square feet da phang ba haise pra khud ma jaman ram ne amam da ha ga di ko yamna atop de 20,000 ke yawra bani ko pra half price kaktani yolise aduna sigi lebining ba lera ga di amna kana gani future ge prospect yam leiba mafam oigani ko nagamapal dni ko aduma leire dagi atei sina kenone residential ngakni ko uripok ta makak lei uripok ki mafam yam chaba residential mai building se floor ahum wange ko floor ahum wange do magi se park se 47 paga 57 chang ba haitare ko aduge expected price around 2 crore lakani sigi se ko aduna residential property di yum yoba tv ba Imphal manungi mayon makta tv ba lera di sigi se yeng hobo dum yagani aduga atopa masina khoi kairangi tiny tot school anobo lingkhat pato adwaida sisu floor ahum gi building ne floor ahum gi building ne aduda side point tara oi ba magi property se ko suma ke loina ba yaure building je anobo ni aduga expected price mai 3 crore lakh ani ko ya mong ta na sai aduna sigi su chwagi anak pada ai tare ko building yaw property phaja wa kha gaining ba lera ga di dum haibiro akhoi dum yegan jage aduga last kisina kaisampat tani sorry kaisamthong deina kaisampat chatpagi marak to ada kaisamthong de dum area di dum oiduini direct main road touch tani lei se ko building ama khaksu yon jaga da lei building se mai manung da sumang yaw around 87 feet amuk sang mani aduna kain to ge da magi se building yawa mamang the building main road touch to the building lere masagi showroom ke loi hanga ga leijabani ko adu sigi si yon ga loi manung lom dana sumang min lei ba haitare ko adu magi expected price around 6 crore ne ko sigi se aduna mayam si su lei bining ba lere ga di haibiro haitare ko aduga property se akhoi se atopada su mayam lei hajik si yon ga da haibdi farm house kuma to bining ba adagi kaitare koi low bining ba leiba leiraga su adum haibiro haitare kitang laptop ba jaga adum mayang Imphal lom side adagi patsoi rom side adagi langjing rom side adagi kundrak mam lom side so nakan side ta ke low gumba kaitare hengwai akoina farm house gumba to bining ba gi property gumba adagi fish farm gumba to bining ba leiraga di adugo mayam du sum tana bi ba yagani ko ado aikoina tawjari se tasengna aigi se JJ property saina aigi ama leije hauda ngai ri ko aseng bagi dia aduna sigi property se kamai to gi akoina tawri se direct ko
buyer seller direct unahalaga akoina marakta akoina sembi ba khaktani akoi negotiations kemti yaujaroi akoi information do share tokjaba khaktani aduga tasena leibi ga do mi duga yombi ga do mi duga context ani tongnaraga moi negotiation je torakanda kena togdo bune ko aduna mana adai tarak do dum akoina dum adai da khoi percentage kara commission on logjaba wani yamna genuine on togjabani aduga kete maraki mi so amte yaudre yam nungaina transaction se dum togani ko khoi the ko aduna leibining ba aduga plus yon bining ba lere jo contact to biro akhoi aingon direct contact toction biro ko aduni losinjara ge swaida atopa nungaina me hapjara ki ge ngasi go nati bye bye